Урматтуу көрүүчүлөр, biz сан кысыр уйларды, турпокторду, букаларды тарттык, эми ат базарга кезек келди. Нол тайды сурайлычы алгач. Ассаламу алейкум. Тайдын баасы канча ака? 33. Жашычы? Кулун. 33 миң сом дейт. Эркекти? Досум, жашы баасы канча? Мен тартпайм. Сиз таппайм. Bu 24,5'ga satıldı. Сатылды уже. Уже сатылыптыр 24.500'гө. 5 айлык. Эркек бургачыбы? Бургачы. Бургач экен. Кара тай. Бул эркек бышты. Баасы 65 миң кеми бар дейт. Ушул жердин учкундун тайы быштысы. Бул кара кунанын баасы 60 миң сом дейт. Кеми бар экен. Каерде жүргөн ака бул кунан? Alayda. Алайдын кунаны экен. Бардык жагынан тапып көрсөтүп атабыз, өзүңүздөр байкаңыздар достор. Бул дагы 24.500'гө сатылыптыр. Эркек бургачыбы? Эркек экен. Канча айлык ака булар? Аталышы. Азыр 4 айлык. 4. Кичпейилдикке баасын айтып коюңуз жаба. 20 миң атайын. 20 миң сом. Канча айлык булар примерно? Айын билбейм, куларын бакканда мен сага жалган айтканмын. Ушул эркек тай. Жашы кандай ака мунун? Жашы булут. Булун. Басычы? Bası 30 da otağız. 30 миң сом. Каерде жүргөн? Madaniyatda жүргөн. Карасуу маданиятында жүргөн. 28 миң кеми бар дейт. 4 айлык. Бургач, а? Бургач. А, Enesi çoğun öyle. енеси порода экен. Keç tuğulup kaldı da. 28 миң сом. Бул каерде жүргөн тай? Kaldık da. Талдыктын тай экен, 51. 30 миң сом дейт. Тай, эркек тай. Бул калта тай. Баасы 50 миң сом дейт. Эркек экен. Каерде жүргөн ака? Ноқаттын немес, тай немес экен, калта тай экен. Ушул бени 65 миң сом дейт. 5ти тууптур. Бул бени 85 миң сом дейт. 2ни тууптур буга чейин. Бул дагы биздин кезектеги бе 5-6-ны тууптур. Лаглан деген жердики. Азыр баасын сурайбыз. Баасы 100 миң сом дейт. Канчага көтөрдү ака? Ба болу экен айлы. Бул кезектеги бе баасы 80 миң сом дейт. Бирди тууптур. Азыр учурда кысыр экен. Ayırdaki pulu. Öleykön. Pulu kanca pulu? Beri kara söylesenize. Şertimiz eken. Bola turganı kanca bola turgan? Канчаны туптур деп сурайбыз пока. Kançanı tugan bu?
Bir yerde tuttu canavarı. Dostlar, mына биздин кезектеги сатыла турган мунун жашы канча? Пышты экен. Басычы? 90. 90 ming? 90 ming kemi var? 8'e verirlerdi bozar. Ya. 90 kemi var. Buraya verin. Qanchaga bermedingiz? Kaçağa vermedin mi? 70'ke berбей koyuptur. Bul qayerda жүргөн aka? Germatodo. Кермето. Биздин ат сүйүүчүлөр номерин алып апсын дейт да. Номериңизди айтып койбойсузбу? 999 menen. 999 менен 06 06 81 81 06 06 81 eкен. 999 менен. Байланышып баглашып көрсөңүздөр болот. Мына Оштун керметосы да. Азыр аркасынан да тартып көрсөтөбүз. Мына достор, номерин алдык. Жакса чалыңыздар. Ya pişti ken kaçada otası? 80 ming. Ana bozdan görüyor, Tabii, ana tabii. boz ya karar. Erkek boz ya. Qancha деп atыптыр aka? 80 de oda. 80 ming. Tuğan bu tuğan emasbı? Yok pişti ken iyi mi Pişti pişti ken? ekan. Kuyalagan. 80 de. Tane kiçine var eken azmaz. Narxı çukam Sonrasıga bulasın. 0. Bul qanchani tutuptur? Bu kaçan tutu? Ha? Ha? 4 tutugan. 4 tutuğan mı? Pulu kaça pulu? Pulu 110 ming. 110 ming so'm deydi. Kamı. Жылқы қайerdi ki? Alaydı. Alaydı қайerden? Orundan. Alaydın beylere. Tutmay mı? Gördün ara 80'den önce bitmeydi ki. Nol биздин активдүү аларман. Жакшы баян кылып берди бейлер жөнүндө. Бул бозбу кысырбы? Boz, boz. Боз экен. Alsana bu bak. Бул кара түстөгү бышты. Баасы 80 миң сом дейт. Бул 5 мойноктун ак бээси 5-6 тууптур. Баасы 80 миң сом дейт. Бозбу кысырбы? Кысыр экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум. Бул Калтатай окшойт. О, Каерде жүргөн ака? Kırmızı çek aynı. Кыргыз чектик экен. Баасы канча? Bas 60 mı? 60 миң сом дейт. Калтатай. 2 жашар, а? Ha? Koy kolayı. Koy kolayı. Тойго энчиге? Же союшкабы? Soyuşka, soyuşka. Союшка ылайык дейт. Базар көтөрдүбү? Базар канча сурады? Orada 48-50 suradı. Бербей койдуңуз. Ver. Бирок 60 кеми бар. Бул 55 миңге алыныптыр. Келерки жазда кунан болот дейт. Эркек. Жасап атчап, ат жабдыктарын алып. Kimlik ekan bул? Sizdikimi? Sizdikimi? Yok. Kimniki? Kimdeki oğlum şu bala bile. Жашы кандай мунун? Канча? 2 асы ят.
Bağısıca? Bas 80. 80 bin so'm. Halligan mol. Qanchaga bermay qo'ydingiz? 70. 68 bin oldu bir verdik. 68 bin. Çok pul ver tartatadı. Qayerda yurgan aka? Burada işim var. 50 kurun atı. 50 Razı bir altı Taldıqtın atı ekan. Бұл 6 асы ат екен. Басы 120 миң сом дейді. Талдықтың аты. Бұлақа шыққан мı? Базар қанша көтерді аға? 80-ге беріп епті. Бұл көкала ат. Жашы қанша ака? Yaşı pişti abi. Yazga cama. Жашы азыр пішті екен. Жазға жаңасы болады екен. Қайердікі? Озғырдық қой, егасында ола. Неме, басычы ака? Басы. 80 bin yatar. Kemi var? Hem var. 80 bin kemi var deydi. Pazar qanchaga chiqardi? So'rashdi u? Pazar 72. 72'ye berib etdir. Qancha olsa berib etdilaringiz? 80. 80'den azmaz qo'yib beradi. 2-3 ming qo'yib berasiz. 5-6 ming. bilen 85 Dostlar, nomerini yazıp alыңыздар. 553 menen 85 18. 85 10 10 87. 87. Şu nomerge байланышып, үйүнө барып көрө алсаңыздар болот. Allah'ın koşpay. Бул атты 120 миң сом кем бар дейт. Келерки жазда бышты болот экен. Минип көрөт азыр. Бұл қара түстөгү 2 асы ат 60 миң сомго алыныптыр. Bunun ne var? Çıkın Medya kanalı. Tamam.